Halo teman-teman, Upin dan kawan-kawan lagi cari topeng nih. Nah, kita lihat yuk, setelah pakai topeng, dia akan berubah. Siap-siap. Hehehe. Nah, kan Upin berubah jadi Nobita, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa jadi Soneo si Adit? Yuk kita lanjut yuk. Wow. Ternyata mereka keren-keren semua ya. Hehehe, nggak disangka Bang Sopo jadi giant. Memang pantas ya, badannya besar. Hehehe, lanjut yuk. Wah, mantap teman-teman. Si Memenya jadi Shizuka. Hehehe.